Mutombola Fabien akabagurutse Mutombola Fabien abana bose bahagurutse Fabien yose yahagurutse Mama all Ugandans come and take the Wilson for how funds they crown for the team. Oh yes, Mutombola Fabien. Tumwesige. Eli Kanishuru. Afrika na Milton. Bamukorera ikosa. Ati ni flick kick. Felix. Blaise nishimwe. Blaise. Arsen. Isa. On the line. Bobos ya Ruhanga. Umupira usubiza inyuma kwa Fabien. Umupira urongera uratangira. Urarenga urasubizwa mu kibuga n'ikipe ya Rayon Sport. Iminota 84 ni iminota 6 yabise. Mugiye ko kwigisubizo n'abamubesha. Dekwe Felix. Oh. Lawan. Blank Mwesige. Milton Kalisa. Yes, Milton. Kalisa. Blank Mwesige. Milton Kalisa. Umupira urasubiza mu kibuga n'ikipe ya Vipers. Umupira urasubiza mu kibuga n'ikipe ya Vipers. Bagerageza gutuza no guturisha presa y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Rayon muri rusange. Samuel Arsen Mucho Junior Pirizi umupira urasubiza mu kibuga n'ikipe ya Rayon Sport. Tariki 20 Onana ari hasi nimero 10 uvuga ko yakorewe ikosa. Livingston akaba yamukoreye ikosa, akaba ahagurutse abwira Mugemana ati mugerageze
mugerageze mu buvuzi bwihuse, ikipe ikeneye intsinzi. Junior umupira uramurengana, tuzoza baduke turi kugwa ku itapi, turi gutuma itapi isa n'inyereramo gake. Aba bahungu ba Vipers banejejwe na resulta aka kanya, bari kujya kurengura umupira bakagenda biguru ntege, bagenda biguru ntege. Iminota ine yo kugenda. Arsen muri babiri. Arsen bamukura umupira wageze kwa Isa Samdizeye, ariko umupira urarenga, niwo gutereka imbere zamu rya Mutombola Fabien. Wowe muntu uri mu bantu 53 na magana 8 bamaze gukora subscribe kuri channel tuguhaye ikaze, turanagushimiye cyane. Wowe muntu uri muri aba bandi 53 na magana 8, muntu w'ingenzi cyane. Mata Ndekwe Felix, Blaise Nishimwe, Arsen Tuyisenge. Arsen umupira urasubiza mu kibuga na Rayon Sport. Didier Blaise Nishimwe, Blaise Nishimwe, 1 Blaise, 2 Blaise, tanga pasi neza cyane kwa Mata Eli Ganizuru. Eli ariko umupira awushyira mu biganza bya Mutombola. Musa Esenu ugiye kwinjira mu kibuga, kimwe n'uko yiga agiye kwinjira mu kibuga asimbura Yindu Sentamu. Ni impinduka ebyiri zigiye kuba hagati ya Vipers ndetse n'ikipe ya Rayon Sport, bagiye gukorera impinduka rimwe Ndizeye. Blaise Nishimwe, impinduka Musa Esena asimbura Felix Ndekwe Felix Bapakure, nimero 17 mu mugongo agiye gusimburwa na Musa Esenu. Nimero 26 Yiga agiye gusimbura Yunus Sentam Yunus akaba agiye kumusimbura. Esenu Bobos Jaruhanga, Plank Tumwesige bamukorera ikosa. Plank Tumwesige nimero 8 bamukorera ikosa. Ibihumbi 18,766 we muntu uri muri abo bantu, muntu w'agaciro cyane. Iminota 5 y'inyongera, kugira ngo umukino urangire hagati ya Rayon Sport na Vipers. Isaac Mbirizi Esenu tanga pasi, nawe umupira uragenda urarengura asubiza mu kibuga na Vipers. Nongera kwibutsa ko tariki ya 20 Rayon Sport iratangira shampiyona ikina kuri iki kibuga na Rutsiro. Niwo mukino ufungura shampiyona tariki ya 20, ni kuri uyu wa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye. Onana Esenu Musa
irahaguruka Vipers yose yaguruka bavuga bati ibi ni iki ati yari offside ariko ese n'umusa umupira awushyira hanze abatoza bose b'ikipe ya Vipers batabyumva barimo Ibrahim Mugisha abafasha mu kinyarwanda Ibrahim Mugisha agataho Frank Tumwesige ndabona ari hasi Frank Tumwesige yanga kujya ku ngozi y'abarwayi Robertinho nawe utari kwemeranya n'ibyemezo by'abasifuzi ku munota 92 hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Vipers. Ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona muri sezo ya 2021-2022 mu gihugu cy'Ubugande. Vipers itarazanye kabuhariwe kizigenza Cesar Manzoki. Mutombola Fabien Eli Ennis goal kick nimero 24 Osomba yinjira mu kibuga simbura Frank Tumwesige. Eseno Mutombola Isaac Mitima wazamuye urwego pe Mitima wasezishize n'iyi sezo ba Mitima babiri batandukanye cyane Lawal Bubakar umupira wikinira hanze y'ikibuga Mucho Didier Junior dengura umupira urongera urarenga niwo gusubizwa mu kibuga na Didier Junior Mucho. Master Nishimwe atanga pasi nabi yageze kwa Bobos bya Ruhanga. Tara ya mbere iri muri East Africa. Birizi bavuga ko yakoreye ikosa Esomba. Umukino waberaga kuri stade ya Kigali Nyamirambo wahuzaga ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Vipers ukaba urangiye ikipe ya Rayon Sport itsinzwe n'ikipe ya Vipers igitego kimwe ku busa. Umukino waberaga hano kuri stade ya Kigali ukaba urangiye Bobos ya Ruhanga igitego yatsinze nicyo gitandukanyije impande zombi. Dushimira cyane stade yose yari kuri YouTube channel yacu, mwebwe bandi 18,000 mwakuzura iyi stade ya Kigali ugashyiraho na stade yihuye icyarimwe. Reka tubashimire cyane, muri abantu b'ingenzi cyane n'ukuri.